nizana Europa club level in elna sangber UEFA Champions League season kalmeka quarter final khelzo anita a match ni khelniin Barcelona in Atletico Madrid an mikhuala PSG in Liverpool an mikhual bokani heng match ni result le aken telbe bom sang sangte goal lu dan chungchang te le thil then khatun tuma hian kan soi vele don ani Barcelona le Atletico Madrid atang hian tranta ila Barcelona khelmola hian team pahni an huai sen dun leya inrini zana Atletico Madrid khelmola La Liga matcha Barca hi an chakani kha khan Atletico Madrid hi atinwal ei lauti alanga Barca khelmola hian ball changtlem jok hret ma sela an tang thei leya an wa nei tel bok Barcelona eroin an hne hlim hi an hne lo le nga la ball changtam jok gol khung tuma shot nei tam jok shot on target nei tam jok ni chungin Atletico Madrid laka hian sinhi fain an Tlawm ani hun thane masa jok chu Barca hian nia Lamin Yamala ball pass changtu Marcus Rashford an apet goal maidon emoti line apet goal lova English forward hian apet thatok lo anu loka Atletico Madrid forward Julian Alvarez an dinglam sira tangin bola khala penalty area a alu puya goal khung theina tu rem chang ain siam zui ma se apet thatok big lova anu minute sompariat na Rashford an goal khung ma se asiam saktu Lamin Yamal offside awangin goal hi an pomsak lova anuwa Rashford bokin hun tha anei le English forward hi amor bok tuwa atang thei leya ma se golero anei thei bik lavani Lamin Yamal munam thina Atletico Madrid player ten an boipui hle angai thina wangin Barca attack tina tu berania akhela abik takin gol nor konga chuan Barca hi an chung nung jok ma se heti lai hian mini somli pakhatna a Barcelona ta na thilpoi athleng ta thunga an defender poimo Pau Kubarsi an last man chan changchungin Atletico Madrid player Simone atitlua yellow card choi ma se VAR endikani nuin yellow card cancelania direct red card match referee in aphor ta jokani Barca in an defender poimo anchana player claim jokin an khel chhun zom heta hian Kubarsi folna penalty area pon sheta Atletico Madrid in free kick an lo chua hi Julian Alvarez an petin top corner a athloluta free kick goal moilutuk mangin Atletico Madrid hi ma a hroi puita ani first half a Atletico Madrid hian sikhat fain man hruaya second half a Barca hian tlem jok ma sela a thei angin an attack zel thowa Yamala ball pass thatak Rashford an changlein goalkeeper apal tlang zuya ma se Rashford hian goal zone a ape zui lo Atletico Madrid penalty area pon shata Yamalan free kick a hlo chuak veleya Rashford an petin goal khama pet per dop maya English forward hi avan doi chun zom ma se mini samsarina velam sira Atletico Madrid in Barca an paltlanga left back Rugarian cross ball tha nei zuin 6-8 box through la striker palian Alexander Sorlotan changin voi khata Barca goal lama apet nga la Barca goalkeeper in dangman talawin Barca hian an Mahni Mualah goal ni an chua anuwa Barca hian hun ren zualin goal khung ngei tumin Norvele thin ma sela goal an khung thei lo tluanta a Barcelona hian an Mahni khelmola ngei goal khung thei lovin inrini zana an hne Atletico Madrid laka sinhi fain an Tlawm ta ani Barcelona hian player claim zoka an khelta kha an tuara attacking game an khel thau boxi nen Atletico Madrid khan rem chana an leithiam boxi ahuna chuletin amoran bok thale zela tuntum chu Hansi Flick ain Diego Simone achung nung ta zoka ma se second leg ala ma wangin anni pahnia hian Atletico Madrid khelmuala in khelmu nom rorum le tang et ot kan mu ngei arin oma second leg anga lel om zual he mecha hian player mal cha thaber man of the match Atletico Madrid forward Julian Alvarez chithan ani he mechina akentel thil then khat soikai ta ila Julian Alvarez hian Champions League a free kick atangin goal thum akhung tlingta a Argentine forward hian free kick pet athiam riau tun season Champions League a Alvarez hian goal kuwa akhung ta a Atletico Madrid player zinga Champions League season khata goal khung tamber nimekin puntirna remchang ala nei don boka Argentine forward hian Champions League a match a khelna hnung som pariat atangin goal som panga lai akhung ti hriat tel phei chuan he naw hian Champions League hi angam nek ti hi pom om takani Atletico Madrid hian UEFA competition a hian away match ha chak an har sat leya Barca an machon ma a away match an khelna hnung pasaria voi khat chawan chaka voili lai an Tlawm ma se Barca laka kher chuan Tlawm an tum lova an chak lo zia khada thain an hne tamak Barcelona hi UEFA ina abua sa in elna an home match hnung som pariata
voi ni chawan Tlawma voi som pathum chakin voi thum draw an neya voi ni chau an Tlawm na hian Atletico Madrid an ngam lo na hi achuang tawang ani in khel zoa Atletico Madrid manager Diego Simeone an soin ka kai hruai Atletico Madrid hian kem nawa nena an changang ti hi ka ngai tu lova achan chu he hmuna chak hi a har sa emani Europa hian PSG le Bayern nen team thaber an ni hi lang team uak tha kan nei zara hun poimo kan mang tangkai theya kan gol ni na khan inrin tok na min pek bel boka kan ma hruaina kan bel cha lo kha alom om tok lo lai ani deuh maye atia Barca kai hruai tu Hansi Flick kan engkim kan hlana ma se voin chu kan van nei talavani ala zolo kan bezel dona kan sual zel don semifinal hi a hlata deuh ri ni in langma sela thlen ngei tumin kan beidona chumi tur chuan kan thatok bok chumi thlentir theitu tur player chu kan nei bok atia German manager Hansi Flick hian Barca hi semifinal thlen pui ngei atuma sinhi faya nufual ta jok an ni chungin second leg ka le thalmak antum le thal theidon takmo Nizana quarter final match danga PSG in Liverpool and Mualah goal ni alut PSG khel Mualah hian Liverpool hi an bet luan thak ani bera mual nei tu hian ball an changtamin in khel an thonun luan thak ani English club hian ball an chantlema wangin goal shot po voi thum chawan neya in khel chungin PSG goal zone voi khatma an pet lo bok Liverpool hian ball voi sanhi somnga panga chaw anin pass lain PSG hian voi jesari somthum pathum te meu anin passa hei hian team pahni in thlauzia PSG zok hi ball nen du anga tal na sa zok an ni zia atifia hle PSG hian goal shot po voi som pasari nein voi sari goal zone an peta chakphu in Liverpool laka hian an khelani PSG in goal ni an khung dan kha ngun taka kan en chuan an goal masa zok de sire duwe khung kha Liverpool center back Konate acheswal masa a ti chuan de sire duwe an ball changin asiam rema abula om Vitinha apasa Vitinha an Mualah om Dembele apas vele Dembele khan a ball thiamlan tirin Liverpool player McAllister le Gravenberch ten an chep kara ball atlan lu puya ma se Gravenberch khan peson sakin ball per kha de sire duwe an achanga French forward hen penalty area alu pui a movement thalutuk mangin Liverpool player athen chuak ta zewa ti chuan rang taka inherin mun all anei pha khalai takha pui takani ama naitu Wirtz le Frimpong te laka space ain siam theina tur khan kharas khelia lawin pot par kha atangkai phak ti bok ti chuan duwe hian goal lama petin Liverpool player ke a apet pera ma se ball kal goalkeeper tan a har sata jok chu wangin Liverpool goalkeeper in aban phak talawa goal kham hnuai chia ball lutin PSG hian goal thatak mangin ma an hruaita ani Desire duwe an goal lama pe theitura penalty area mun all thatak anei theina chan kha ama a movement finglutuk wang ani chu thuran ni sela Liverpool player te in thlada wang ani enga tinge kan ti mai thei tuna thala kan tarlan hi enta wangwang ula Desire duwe an goal lama ball apet ma ball achantir ania heta hian Frimpong an avenga Wirchan anunga tangin pressure ape boka Liverpool player dang pasari kan mutela anjinga sabos lai hi chu a om nai lutuk lo awangin defendinga tangkai phak talawa longai ta po ni ila Liverpool player pakwa in nai taktaka omte hian engtin nge anven ne lo ti hi zona omta chu ani Desire duwe an bola chan nu hian second khat akal le tia tuna thalaka kan mu ang hian an che dan an son ta hloma Wirtz le Frimpong an duwe an nai zuala Virgil van Dijk hian kharas khelia in pot partur azui ta boka ma se azui tluan lavani hemi nu second khat aral le meu chuan Desire duwe hian ranglutuka intranin Florian Wirtz athen sona Frimpong nen ankara po mun all azau ta seta Virgil van Dijk khan Frimpong le Wirtz te hi alaring ti alang boka ma se Desire duwe bolpet tura ain siam rem khan Virgil van Dijk hian block atuma Gravenberch chan ake alo rol ve bok chuti chungchuan andang zota lawa Desire duwe an Liverpool goal lama ape don khan Liverpool player bultan tu som pakhat zinga goalkeeper ti lo outfield player som zinga player pariat an Mahni penalty area chunga an oma penalty area shula pakhat ombokin lavak lawa player dang pakhat a omboka Liverpool outfield player zongzong kha an Mahni penalty area bora an omvek PSG khan an nortom tok ani bera akotopa chang angmain Liverpool kha anin veng na sa ma se penalty area a player pathum chau nei PSG khan penalty area a player pariat nei Liverpool laka mun all tha nei in goal an khungta ani Liverpool player te abikin
Weirs le Frimpong te kha an taf tok lova Gravenberch po angai atharei hret mun ol anho kha tur anho khat vat lo kha ati sual ania an gol chhuat dana deflect omin vanduai anga in ngai theina ombok ma sela Desire Due an gol lama pe thei tura rem chang anei dan en khachuan Liverpool defending chiat zia alang chiang hle hemi nu lok hian Kvaratskhelia le Desire Due pe Liverpool goalkeeper in thazatin adan sak ve a Liverpool player Frimpong an rem chang tha nei vele bokin goal zone a apeta lo thunga first half a Liverpool hian chance tha tia soidur voi khat bak an nei lovani second half a Dembele an goal khungna rem chang thalu tukaneya ma se apet sang mama Liverpool in goal an chua bel teu hleya minute samruk pangana ero Liverpool hi him zauta lovin football player ro puile langsar tak tak an chua to na po ni lem lo Georgia Ramatanga chor chuak ma se athiam ema wanga Maradona ming an choitir Varadona anti ta Kvaratskhelia andang zolova veilam sira tangin teammate Joe Nevesan thazetin apasa chu Kvaratskhelia hian lutin penalty area a Gravenberch hian a zui zela ma se Dutch midfielder hian speed a aphak lo hle Kvaratskhelia hian ball siam rema atlana direction ati danglam zeu poin Gravenberch hian achil tlu zo chuang lova Kvaratskhelia hian fing taka ball siam remin goalkeeper man lova atlan pui nuwa ol samsetin apet goal ta ani he goala hian Liverpool tantu tetan chuan Liverpool center back Virgil van Dijk adem hle thei ome Joe Neves a ball pass athasiya a lu tu Kvaratskhelia achak boxi player tlan saktia soiningai lo Gravenberch tan khachuan dan ahar satwa khata khan Gravenberch khan Kvaratskhelia atait harlu tu kha ati sual masa ani ngei maya a phak ta lo ngei bok Gravenberch tan khachuan Mahni chau chuan aven man to lova chuta Virgil van Dijk kha kan lo enve hlom emochu Joe Neves an bola pet chua chi khan Kvaratskhelia kha atlan chak hle towa Gravenberch chan azui chan to bok right back position a omlaklo konate tan khachuan nunglama bol kalania in herle nen cover man vak ngaina atana to lova Virgil van Dijk kha ven puitu poimo tura chu anita ani ma se Liverpool captain ber hi Joe Neves an ball apet chua to nu po khan tlan tumna anei reng lova akal vel mai penalty area a Kvaratskhelia an bola lu tira khan Virgil van Dijk khan tlan tumin chet ala chan chawa ala kun te bok chuta a thei to pa chakin atlan le ta chuang lova a mingin atlan ve ani deuh ber goalkeeper in Kvaratskhelia a nei zuwa lai te khan a speed down in nai taka tangin a thian te tal boi lai kha ava en ani deuh ber maya Joe Neves an ball apet chua tir Kvaratskhelia an tira khan Virgil van Dijk khan chet lavatin Gravenberch kha ven puitumin thapui chua ngal ni se chuan goal an chua lo thei hial mai thei goal an lo chua ta thau ani poin khatiang taka pher khachuan goal an chua lo arin Liverpool kulpui thin Virgil van Dijk hi tuna chuan thlak angai ve to anti fowa achan alang chiang le pek hle ati thei ome PSG goal ni na hi chuan Joe Neves kho hoi zau lutuk le ball fing lutuk kha fakmol tlak ania Kvaratskhelia thiam zia le goal khung tuma atui halna te aril rufim lutuk te kha fakmol tlak ani boka chumi le ling chia chuan Liverpool defending bok kha dem hle tlak an nia Liverpool hian an film khur laura an seng goal ni alu nuwa po hian PSG bok hi hoisen jok an nia goal khung tuma norna jok an ni zui zel minute somsarina Liverpool hian penalty an choi zuya ma se contact au main PSG player atlu tran der ti alanga VAR a endikani nuwa penalty hi sutani annuwa hakimian PSG tan akhung bel teu hleya Liverpool goalkeeper Mamardas Willian adan saka Dembele an goal ban apet per bok PSG hian nuam ti takin Liverpool hi an eteka Liverpool hi lau thong rengin an inveng ani bere hetiang kara hian Liverpool hian goal dang an chua bel talawa Liverpool tan hei hi van nei na atling goal ni aya tam an chua lo kha van nei takan ni he matcha hian player chathaber player of the match ha Kvaratskhelia thlan ani English club Liverpool hian season masa khan run of 16 a PSG hi an ngam lo towa tun season a Phuba lakna chance an nei ma se Phuba lak tum hlo cham chiang lutuk an soina thin Phuba ni lovin thupa choi jok an nai ta le anti ang deuh kha tuna an chan ani taria second leg Anfield ta an khel dona PSG laka chaktur chuan goal thum margin tala an ne angai ani lo vek point goal ni margin a nein penalty shootout manga ne zui an mamo don ta ani first leg ka khati a an ngam lo mu kha chuan Arne Slot hian thil ro pui a thlen be seina asang lova
ma se football a hian thil mak le ro pui tak tak a thleng to thina Liverpool hian PSG hi Anfield a hian le thal thei don tak mo he match kan tel thil then khat soi kai ta lokila PSG hi European match ha English club an ma chon nung som pakhat atangin voi riat zet an chaka voi khat chau Tlawm in voi ni ro an neya PSG hian English club te hi an ngam thin leya an ngam zui ta zel bok PSG hian European competition a double leg a match khela English club an ma chon nung pali an paltlang fai veka chung te chu Liverpool Aston Villa Arsenal le Chelsea te hi an nia tuntuma hian Liverpool hi an paltlang le ani nga chuan double leg a English club an ma chon nung chunga a atlang jok an ni fai vek don ti na ani Karaskele hian PSG tan Champions League match lia a zone zatin goal a khungta a PSG tan hin atangkai zui zel Zaire Emery hi kumsom ni le ni samthum pakhat chawa upa ani awangin Champions League a match somli khel tling theino pangber record tharasiama Jude Bellingham an kumsom ni pakhat le ni za samruk palimi chaunia record asiam kha Zaire Emery hian akhum ta ani he match khelzo ani hian team pahni ka hruai tu ten thu le hla nein chuta chuan PSG manager Luis Enrique hian soin min tran tu te point nuam an ti theina tur khop performance tha kan neya stadium chung borok po anuam tak zet kan khel tha tak zet boka gol tam jok nei kan phu bokin ka hria gol tam jok kan khung lo kha alom om lo ve deuh lai chu ani maye atia Liverpool head coach Arne Slot an soi ve bokin game pum pui kha in clear ani chuan sinhi fai chawa kan Tlawm kha kan va nei hle achan chu gol an khung zat aya tam dei chance an neya gol ma saber kha pom thiam ahar kan engkim kan petok lova deflekin a gol zui bok ma se anuwa khan gol tam jok khung thei tur khopin chance an nei tam tok ta thau in khel ala zo lova ma ba kan la nei hi a thatak zeta Anfield ta kan lo mi khwal ve to ang Anfield hian eng ang taka dang lam na nge kan tan athlen thei kan hria e atia Arne Slot hian Anfield ta PSG hi chai chiama tuma atum angin apal theyangem ti ero kar thara kan mudon ani ti hian UEFA Champions League season kalmeka quarter final first leg chu khelzo anita a tuma in draw om lovin Real Madrid khelmola bayan gol ni gol khatin an chaka Sporting khelmola Arsenal sikhat faya chakin Barca khelmola Atletico Madrid sini final chaka PSG in an mikwa Liverpool sini fine an nebok first leg match lia hian mikwal team pathum an chaka home team chak om chhun chu PSG chau an ni ti hian second leg hi kar thara an khele ngal dona April ni sompali zansan lai pel dar sompani le chanveya Atletico Madrid le Barca anin ma chonanga Liverpool le PSG anin ma chon don boka anin chingfel don ani chuwangin hemizana hian semi final lu team pahni an chianganga anuwa April ni sompanga zansan lai pel dar sompani le chanveya Bayern in Real Madrid mi khwalin Arsenal in Sporting an mi khwal vele anga hemizana hian semi final lu team palite an chiang kim to don ani khati chin kha UEFA Champions League quarter final THLIRLETNA chunita sela thil dang bel talokila nizana ve khan UEFA Europa League ka quarter final first leg khelin Braga le Real Betis anin machona chakjok omlavin gol khat ve khungin anin ne to kani zan ina in elna sang khel chun zom turania darsari le chanveya Jamshedpur le Mumbai City in Indian Super League season kalmek an khel chun zomanga Europa League ka quarter final first leg ka Bologna in Aston Villa darsom pani le chanveya an mi khwalanga hemi huna vek hian FC Porto in Nottingham Forest mi khwalin Freiburg in Celta Vigo an mi khwal don boka Conference League ka po quarter final first leg khelin darsom le mini sompanga a Spanish club Rayo Vallecano in AK Athens an mi khwal dona darsom pani le chanveya arwalin match thuman khelanga heta hian Crystal Palace in Fiorentina mi khwalin Mainz in Strasbourg an mi khwalanga Shakhtar Donetsk in AZ Alkmaar an mi khwal don bok ani tun tum chu remchana leita lokila tun haya Champions League lam kan lu chil tam dewa wangin football ti po kan la chunjom ri lova chu wangin tun tuma hian kan topic to beratan transfer thuleng BBC na ala khom atar lan tharber hi soita ila heta hian telegraph in tar langin Borussia Dortmund chon kumsom ni parukmi English forward Jadon Sancho hi laklet le antuma tuna hian ani hi United player ni in lonin Aston Villa a khelmeka Villa a hian beisei a phak chuang lavani ani hi nipui transfer kongka hon huna free transfer a laklu thei tura beisei jingami ania Borussia Dortmund hian beisei na sang taknen laklu tumin an thlir mek ani
team talk in tar langin Tottenham chuan Manchester City atangin England goalkeeper kumsomni pathumi James Trafford hi laklu antuma kumsomni pathumi hi Tottenham hian rin rola nei andu ani code offside in tar langin Arsenal chuan Real Madrid atangin Spanish defender kumsom pakomi Victor Valdepenas hi laklu antum meka komo atangin Spain under 21 center back kumsomni pakhat mi Jacobo Ramon hi laklu antum telbok Florian Plettenberg in tar langin Nottingham Forest chuan English midfielder kumsomni pathumi player poimo Elliot Anderson hi Paun Makledoi za atanga za somni Borvel tallo chuan an hral phaldon lova tuna hian Manchester United le Manchester City ten an be seimeka Nottingham hian chel andu bera an chel theidon talawani chuan Paun Makledoi za chuangin hral ngei antum don ani Atletico in tar langin Everton in Manchester City atanga Jack Grealish lona an ho khan angeta in lei theina turin thuan thlungtela Paun Makledoi somngain Everton hian an lei duani chuan an lei theiang tiin City nen hian thuan thlunga ma se hei hi Everton hian manchang kai an tum lova Paun Makledoi somngain Jack Grealish hi leitumna an nei lovani heti lai hian sumtlem jok senga an lalu theidon ani chuan Everton hian laklu an hnial lo ni in tarlan awm boka chubaga chuan lona ho chunjom an tum ni te poin thu athang mek ani Fabrizio Romano an tar langin Bundesliga club engemaw zat le Premier League club engemaw zat ten Hertha Berlin ro thar duam German midfielder kumsom parukmi Kenneth Einshorn hi laklu antum Express in tar langin Chelsea jon kumsom pakomi English defender thang duang Josh Achiampong hi nipui huna hral tumna an nei lova club then khat nen soizom ni thin ma sela an rol thar duam hi chelchun zom zel antum ani Football London in tar langin River Plate head coach Eduardo Coudet hian Chelsea atangin Argentine forward Alejandro Garnacho kumsomni pakhat mi hi lona ho adua tuna hian kum khat chunga tan lona ho dilin River Plate hian Chelsea hi andor mek ani ole khatichin khatun tuma kan topic kan soijaw theina chu nile photro se